Meru twitete ata ntuko ya naro twakinyira ko because county Meru on tuko kuri na gento on tuko kuri na gento jara toronere goro tuto kuona na arua tuto kuona rojo county Meru ni mwa county rache dire tachikiona mantu za magoro kuja mengi kiri siasa mutongerezo ko maroterero ageta rongi alwarero rugetojo na mantu za kithomba Number 2, tukatha kinya tukithuja utongeria banduguru yonthe ya Kenya kagite na kaka gukaria atia nitonete munini wa rais Professor Kithure Kindiki akirita miario yawe na kwira ura wari munini wa rais kana ura wari gitene gikiri kathi Gachagua amwera akiririe amwitane ngoge kana amwoni ngoge uraito manto tata nazangiza mengi ntukonero ndele yeturungime na mugeni wetu antuko bwana Mbwiri karibu sana gwega muno ukaria atia thank you very much yes windo mwega narenda umira nimutiga ngukinya bwega angendi atega ligwanda ba Meru TV mere ba karibu tutani nabo rito ni Mbwiri basa kumaseli cha Centrament okay karibu sana Mbwiri thank you mutagere nkurikanye turi mwako imwaro tara Facebook aita Facebook are andika 1.2 FM okaza turi 1.2 FM 1.2 FM mugatodera au emwako ema like comment ngadra nkiona comment yaku uri kioria turi ndene ya Meru TV Kenya au imwako Kenya yo like page comment ngadra nkime kwataka na madhimu dhako dikane kinyandene YouTube barabara ndeta YouTube eta Meru TV digital turi imwako Kenya au na namba yetu otoro kuona au gere TV yaku ngadra nkime thingatira 0748 918 901 ngadra goto maka message kana WhatsApp na ni ngadra nkime etegera bwana Mbwiri yes bwana ndani account ya Meru. Ndani account ya Meru. Umetantara cha centro Centrament. Yes. Yeah. Ingwetikia no thiro tokyo thuja na gutagera siasa kwa kagita kakaraje sana. Exactly. Kinyanyuma tukwambia thirikari je cheto cha matura kana devolved government. Tuona kwina governor wa mbere wa Meru twari na Peter Munya. Twathingata governor wa Baire Ekeraito Muronge. Governor wa Bathatu Kawira Mwangaza. Mongera nande mwana Mbwiri ngakore kiore kimwe. County ya Meru turi ariko twitite na mbere yate turi antu ahega turi antu atebui county ya Meru turi ariko currently. Kiambere kachokire uga. Kidia gwe county ngitigere nyuma na development. Kidia gwe county le nyuma Burundi ne Kenya. Ni county ya Meru. Okay. Our county 012 ukejo midhuja bwega for those 2 years utike ndutwina kuga ukenera na county ya Meru twina 24 billion ila kijitendana Meru county tuna 24 billion lakini gute project kinyataja inyemwe umba kugora mena ndani ya Meru no tinyamondi nyemwe ina project yuga kulea kuendelea ku that means ikaje ka Meru county ndidine stand still igi kiendelea gambere yoga ititabanyuma na gitukira tukuligara itukura kuna development na tukura mbekira kijite mbecha tuliro maratasine ino tukura kuna mbecha kijite lakini watu on the ground kuchwa mbecha nile kuikwirwa usimbecha kuona ku so the mbecha ki maratasine lakini watu on the ground usimbecha on any project usio kuona ku for example katutonya ja kwa barabara ida didagwa kwenda kitu keta kwa MTF mupango yojo kwa bonde barabara yura ngabana aletete ngabana neje na mesere na chokere nga MTF na mingire no to pressure ya MCA bara baone kenda bakwatanira bara mbeje cha Meru county ukeje uteka what is happening MCA bara nande ibo contractors ibo source contractors bara bezi kudiga omuntu wondiyewe so muntu anenkeli wondiyewe na project yako ilo budgetere ukerwa ndio waita nguye ndio tu contractor bwere anonwe buita nguye pa 10% dira kuonera kana bila kuonera cheuri yeku orega umba kuonera cheuri yeku so iyo hatumire MTF bila ingwa nikenda MCA zibakumba ukana ngabana bamukadia baba atigale toro ndo kwa baba ngibale mere so in every place every ward ile na mtu ule babu kuaba wonka na nekiri project ila gaita chongugi na ina contractor gaita nongugi na contractor no ba kumenyora bakadidania baada ya ngui kudira so nuko nande wonga kula ba uyebe ta wonka iba wonko lakini yetu bere atiri kinyabwe mugita wonka MCA antuba ba wondi ni ba kumenya ba MCA windi ta wonka kinyabwe na bonke mwire ni na bulumye bila rejira byo
kaka leo interview byo da kama the project ibu baina ba contract ibu bakiwa baina bo ni interview kinya abwi wote ni mure ndabo na kelbe no mugita bure so wo de ali katu gatiri gintu ga kugati MTF ni ele mugita ka ele mugita ngui ni MTF ka yengro yo to becha ikianenka no le ne fa dali ikian fa million ile MTF nenkeli ni nenkeli fa ya de something million lakini si uto amenya kietero kiungo tu amenyina ile nitoneka pengine Mutegeri bwana Mbwiri no ende kumenya haswa ukuga MTF ni itirwe wega bo MTF kodro eryo iburiko kaitetheri nambi taka kwa ina wega MTF ngabana neli itumbika na neli MTF utingo iga itamiru lakini ndo bakumagara ndo bakumika ngona alegerende yani lakini mwishowe ngabana nalejire kuona MTF is not going to work nalejire kuona itumba gwita ngugi mwanka mita kenda ichoka na ikenda na ni cyo chumba gwita nyangugi kwa winyere era kwa nuga MTF kwa na matata mingi mono antu baita tano tuwayo bakiwa MTF kuningana ngugira ite tangu ngura ibati gwitwa bakiwa MTF itekaira itidagia kita itidagia nyumwera itekaira adi ko kana gintu kingi yakika ya barabara yageta lakini kwa gende kuikyalo lakini ngabana yatara le mambo lakini adida pressure injire MC baba mure nyebo baina ampara na bamura batera gintu ga kulea no mwanka MTF itaitwo nikenda bakatigalira baba ngina bona MCs baba senjoe bona guicha gwita nekyo ona bauga ati kinyako kenira MTF nejukiri mbecha itakinyire kiri wenyeji yonto mbechire chajukagwa Chamiru ikoma kiriendo afiti koma ofisi kuu Nairobi ke Chamiru ikoma Meru ka ile chachokwa ila chokura MTF na ina kwa merisidi geta ukarano so adwamiru tu benefita na MTF lakini jina lilo MCA na baba baleli kana Kamiru kana kana diga kalitoka kunengero MCA mbete tike jembe lisabu no tukuka babu na bubu lisabu ndiye ni bwewe ngugi umbechichi jitamwita ezo barabara ndiye ni mbechiwa location yenu utianto bao mepareja ku beja gwita ngwira ntuni yenu babu akaliba wondi mikeni tu akaliba wondi ndakanali ezo barabara yakulidwa ndiye ni bone nata kukulidwa ezo ngintu kukulidwa ku project ira mukundwa mukoneka mu benefit yonto ira ndio twaga MTF yeja ndiye ni bwatanira na MCA wenu kuleja mbeche bure amwe yonto nyabo aleka kale tu so ndiye ni bombokate abwenguge mwiteke wondi bwene nyibu mu benefit. Bwana Mbwiri no mpenda kumenya gintu kimoja nkategera nkaigwa no kumeneria governor Omeru Kagitana kaka Kawira Mwangaza niko no kumenire muno na atia no mutongeria ki ukumenerwa na county ya Meru ina atongire Kathumba kuri na senator kuri na MCS kuri na governor Ojo na kuri na mujumbe na atia governor akethirwa no kugarwa kithina icio onde ikani niko defendinale the position yerioni county dia tukalile manzo ya county igitare onde utiro tukalia to keep governor apart all right governor no president of county everything ile happen in that county ile zero security ile zero impara ile zero chibitari ile zero agriculture ile zero bio anything which occurs in that county the governor because she is he or she is head of the county no answerable ko utike tukija usikiulio geria kuulia ndene Meru County kiathukana na governor senator utubo muitiga geto tutetero utubo mwira no responsible for security okay senator utubo mwira no kumenya development ile kwendelea Meru mbecha leta mturo bati kumenya manzo yonde ni governor MP na wati gigere constituency kawe kaunonga ongo mulile kiulia MCA no atinyina ga section kawe kabondi au nono mbamulile kiude kilomba kuona kilio lakini nyako takatiro utenda biule ku biuli nyamyo bio bazingata kinyawo yake MP no maga kuona watu ukinya to kuona MP nabo imbyali kinyawo to kwa kuona to kwa ni senator no nyaba kyawo ke ku ga senator kite ku ya kabuli murungi tu ga no senator kyawo kite ku ya director in development kiri ya kiri edura na ni oversight yambe kiri adi kira keje dene Meru County na MCA na wenyewe MCA bana mutiga baje na ndi bara ngile powers kyao ni bomba pati kwa paseti ngabana bakona ngabana ndio ngugire kwa guta Meru County bakona mbechila bambanje tile chikuja county ikietire bwega au no tumbo batonye lakini vile vingine nene all the big questions
bila binene uko na bita ya Meru County weza kwenda ushirikiano weza kutenda ushirikiano ezira Meru County ni mutabaga za kibitali kinanda wezo itena kio kile kubati kwanza mtu mbona tibaili kibati kwanza ni ngabana yontunwe ukandide itegiteke Meru County no twende kumenya mbwerie ogo kuningana oro gutagera siasa chemiro no kuona thina ichithira very soon kana nto bakana mo Meru ethiro ready monka 2027 no kuona thina ichikithira kweli kana nkucha niju kumakie mutongere kumakiri onge no chigeta na mbere kuringana na ogo oro gutaga mbere ezo urone kari ate mwakala tukinyete kiure kiorike kumo muno yonto yaja manto jato skumanete ajo imanto ya moja kuliga dianto yonto kintu kirande kuliga for the last 8 months kana 7 months turasikumana na kwebelio conservatory orders nikedangabana agambaga kisiria yaba aiturise ni tiari omene keseni lakini ukajoteka conservatory orders yake kueja na conservatory orders ichiko jukianja juro high court 7 months kudoma ku conservatory orders ya na ugengabana kalobizina kadale gokala inalikia jukia 7 months tuengene acho ni taija no mwaka nandi ukajoteka ala tuitite the same njajuro yete kugita kisino tuira kisiji na no tuira onayo na no kadro ina talikia 2014 so kile kumbulia kombule kile kikaje kinenya because ni ukenda conservatory orders ikialemere for the last 7 months kinyenyi inge no chido china a complication inakio no tuwai ukaja kuizira antubara bakali tikisi mekisi gaikara bwana kisi utite dawena mudia ikaja kuza tarehe 14 na jaji no ngate tiari kugita kisi menya ile bwa woto mudia na kana kauga no ngenya kama itachige mbere uto manze kotini uto wiki nikiugo tukiro manze kotini tukalije muno ili katu gatiri for the people Meru kulinga na attention ili ronande kisije kulinga na power siri kutona power tubida aliba Meru baliba kisiji no moke gitorandi neito kuona makudena repercussions kisije kaja kula kugito tekira 14 kwamba kuzo kwena mantu jate kwereka gutoreweka dene Meru County ontore batije nuwe lakini tukinge mbere gutondera kwere kintu kimwe dene Meru County ari bidono mwise ngabana kakwira uma dene Meru County itina ngabana asistant ngabana ora tuno ekione court na court ile ikitengabano ni elegere gwika gachagwa gambari deni nyawe the same court chekanya imwe itakachagwa hii ingine nadi gwika ngabana gambende na gachagwa gambayo ni the same court na ino uzima kwira tini in any case and wa Meru confused mwankana ndi na confused na batije ngabana waonu na ngabana ora bakuona ngabana ora ulikuna ndi baije ki court so inyato ko in the court in governor with what we right because the constitution ni mwikite I mean the senate ni mwikite okay na senate county assembly ni dili mantu yayo na egelera senate na senate ni dili yayo court ni yukilia na nikato tena tu ya mtu ana court ule ndio na ule kwenda kudidia jo mzee tu ne bakangi tagizinde 14 ate right yeah thank you so much tukadwa tugetigera rwari ruro court ya uno nto bado no roiteta nambere runo roiteta tutero zo jamono in details ntuko inkai thirina kinya itudiro totokiona uro ari governor wa mbere wa Meru mheshimiwa Peter Munya none Kenya yake thiruka sana akiringira ndebe ntuko inkai thiri tumone tentare chegemba akiruguri nya ofisi ndero chekia mage PNU pengine bwana Bwirie mantuza ya siasa kwethiro chia mbere Meru kalchike gwata mwanki nkuruki ndene account ya Meru because Peter Munya na declare publicly na kwenda gutuko chukia kitekia governor kwa udhai tuje Peter Munya akethiro gichina akawira mwangaza kiri kitekia governor I don't know no kuona mantuza ya siasa kwethiro chikitana mbere takachika achokia witi na mbere kiri county hizi kiambere teka tukuanga governor Meru kakayo shindana na Munya ngabano Meru katugete tuigwe akeja kwa impeach koti kamwitikirie kugate ate akwa impeach oure seniti yongire oni seniti oni ngabana ni impeach koti keja kuga ngabana ni impeach umenya ate pika na Munya umenya gakethirwa akwebera giti lakini akeja kuga akethirwa aliku umenya gabaga bakedwa bainda beni na Munya keja ndebeni so
ikategemea ugo mburia omburia ndakuria kethira no kuona kwambiria gwa siasa kagite na kaka kugituma county tigwa nyuma because na ndia tongere batewa kanyaga gwitira karingugi already miaka iri kwa Western miaka iri ndani ya Meru County kwa Western na ya Western ndio tumebatu kutakiriria county ya Meru tungabana kwambiria kwa impeachment ya mbere kuija kuma Meru ile tonyere siasa na kuma witoma siasa mwaka nandi na siasa neji tuijingaba no kuthiria tuije no kathiria siasa neji nikenda mba gwitangui na akondiniti antu babangi bawe betenya bwega lakini tuonere ngabana bagwita bathukana na MCAs na batika kukwatania na MCAs ile igitara kwatuka bakwathukana bazu tuije ngabana kanga cho MCAs bagwatania no inise ngabana bagwatania na MCAs ngabana etire ambigia kwenganwe nya deputy oweni mutuma twithinkia ambigia mwe kana ti umwe ngambigia mwa nyom kureka mwa ni duties ale mwi wa sesi obisira bati kwithirweni nikenda kumba kwethi so na ndi wa kumakia MCAs mantu yo moja itekeka ile ya denya kindingi na so no kwa dadi nyanga bana no batena nyingi na ni corporation yo kuga ngomba gwitwa mugi na ngugi omba gwitwa ata ina ki county iti united county yongwa omuntu MCA kwa obali MP kwa obali senator kwa wali women rep kwa kuraja so ukiule kwa mbone ikiule very hard Kiontu kuona ni nadi mturo bati kwa akiu na itamelo edro ekyara gena lwalia rumwe ngabana na ngabana ubu atekumba katu aje umubona ndeno ngabana Meru County nale mikapisa imture miburu ku na Meru County na ate miumba no tiba komba MCA boy baite tango yao ibo mukorokeria biraba kwanda MCA mukorokeria bambate tutona baikurukia yeje tumasi budget na bamukorokira kabisa na bamunekera lakini watekana ni budget ya bamukorokiritie niyo kuona ngabana akiuga nyanto bara MCA bakurukira budget ba ugandu baibandi kwe no kuona ngabana na kolega akagote mbeche iyo cha kuandika ntu na zaida tuje mbeche cha kuandika ntu chuma kwa budget na budget ile tia mtu binafsi ni Meru County no tekaire ndego ntu bakirwa mbeche ndicho cyo bandika no rinde ki budget mbeche ile ki budget ni ya budget roni kia kuandika ntu baba 600 million no inakyo igeta gutangugiriku ibato we are talking the truth mbeche ni ngugire igeta gwita uti uomba ngabana motuli twana tomero utedia kanikana Kameru akalitie imbeje Kimeru akalitie indi kana kaka Kameru kongo akalitie ateko dokandika na mbeke ni tengi kabaje kire na mati kuigura akandi kado twana akaetekiria budget ure kuga budget yauba ni kwandika antu budget bati wite kanika ndo timuge ngabana kumenya ati antu baba kandi kwate nikyo kuona mukuchano jojo no timu kujano jo kadira because ngabana atikwenda wechimu MCA chura bauga ngabana atikwenda witikiria budget MCA bakundija ni atakwakara na ikyo kuwale ngabana narongera we antu bara MCA bana atitanilia bongogi agaitanira na mtuge no akanenkerwa adide ili tongete adide kidurano ali kidurano ndi wite umwenda MCA baba umwenda eti atumere kidurano kiki because antu baku agapi ule ni mtu tiomba gweta akinya sembura budija budget ule ni mtu tikageta mukurukiria ule mtu tu mwiji katibene ule ni mtu nyoti jikene kwa una dinya kupigi mtu tu ya uwa kana uli uwa iko ankalili iko to kaita na ngugi that is impossible utike ndo yakum yonduro atu mukurukitie agechedio tina wadi na dike utuma kwira tini mantu ya kwa de kya to drag behind mtu ambere kwithira atwe menya no the cause of this problem ni mtu robati kwa akiu na itami na wetungi ni mtu nyo ni ngabana mimi right no bati kwa aki unite amiro akayunite them uko kaje utaka maziko ne jajali kwa DG kwa ntejinkia uko keba no yetegere bwe go tegete bu jali por sana bwa DG no to manto ya karike no mwaka tujalia no to igwa apendele na ituonera wa apendele ukeje uteka representations ile ndi kwa ndinginja yewe ekwereta mtu uyu gutwa ndingi mtu aidagani in the first place kwa ndingi uti mtu tali uti ene representative kana mutongeri Meru tali
ukejoteka ito ene MCA bonde bara by fotie ibario ukejoteka ito ene MPs nearly everybody of the we very much akinyira ndo boy tumi fulani MPs bonde ibario ukejoteka kwani represented in Juli Meru County Meru yokwa nerio ukejoteka kiraji all churches not even Methodist bonde ibario so representation every kada then Meru County Kumata was there. That is the unit we are talking about. Ukajoteka compare Nigeria ja happen kwa ngabana. Antubara kibejira antubawo ngabana bai na mialiore alile nono kwa mialiore ule tigire dije kidiki mwaga kidiki video teta. Yonturwalia dura teka wa unity. Ralia lwa kujototea Meru na antubameru ba abulile yinya baba te gutira umira. So what I'm saying akugatiri gintu kira kiurite iko unite atura wone ba unite mabikone ja dingi. Mugwata ndio wone ba gwatene. Kile iko unite la tukwenda twita na Meru na mbele. Na ngabana ora tu ndipite ngabana kana ntuno gutwika ngabana akoma ndipite no yukie. Ndimte ngabana akeja kujukie tena arua unite la wone indurete tu. Kwa wote mtu mata kana wote section ya Meru it is very represented no te atirende kwa jana. Ukajoteka mazujaja hapa na ngabana mimi tumankura kwena nkilizano ngabana ukajomopo tuti babu ni wakaili teka antubara karabo uti muntu bakara no maitajaini kaka ngijanga akwira bamuno ubone kula tubamba balezero bembere kwa ngabana uti ubona muno ai kumagambo nokumuona tule mtu mbele muru kwa mtu ngale spokesman ngabana wetawa antiko likana ule tawo kinyawe neza kwa front line yewe lakini ndio timuona no tubwaye no mwanka wetikilia ngabana wala kuuga na manzu ya ujoge ukwade agubu tidwa bwina okay lakini kitu makwira akili mtu yangabana na mtu kudala kwa modete kile opinions kiado ya Meru County akagwa opinion ya Meru County litate na ndio hata Meru bakuga. Right. Bona Bwirie itoronere umwe wa athinga tiba kwesana ba governor akiuga akiareria kana akiritaro aria rwegie ndionga ere oro ari governor wa Vairi kireto muronge aitira Monka State House na tarire ugaitakaga kireitu edete kugeria kuitetera kukendayo agiti nyuma ne kiana arugire mandu jegie in case ukukataka governor akebiro ni koti obo bari athinga tiba governor bo bakeja na nde bari na inyange ko bakaibanga kaire I don't know tirere kidira yitake no impossible kana ugomba kona atakero rero in case governor akebirwa no kuna possibility no beja kaire bariki that is in case never ogere yo ura kukarao kakuri ugwa butonyete antija tuwangabane yo bagirogwa no gwa bo ibukwa kiwonja baba kacho plan B na plan B ine guchwa then Meru County mwere kirajwa hapa jukitie na jwa jukwijiro yule jajo kania tene ngabana wengwa iba ukira antubara no mwere kirajwa yo mtumo kugira atawira antubara bayukia chances ya tene inene kesi ngabana akeja kuingwa watu ngabana atedura Miru atiwa ngabana Miru antubara bageta kujoni gachagwa. That is the intention kata kuwabwega intention yao iwatuka ngabana atedura Miru beto bakajoni gachagwa. Na bajoni gachagwa ba fight the president but on the side of Gachagua nikyo yatumira wona ku fight Gachagua na iba iprepete yone baleta mtu ngabana Nyeri Iko one baleta ngabana Tharaka-Nithi kende bejo chambulia kinde ene Meru County na bai mushambulia bali kwa ngabana na ngabana nalo na ngabana ata kanucha mantu jau so preparation niyo kuwa bakialia na ndi kuwa mtungu kuwa akialia ilio niba mwizitie na niyo wonere mutaikaida akija kwa kikishati bai na ngabana dene Gachagua kwa utija kwa alida jaja mwegoro keri mantu jambene nikyo utuma kwiro kaya kuwa radiatura kaiga adenie mazikone jane ijo kuonia umo kuuba kulugania na kuuba kulugania mantu jao na Gachagua na iba kulugania ora bageta ita nikyo gatumero radiatua wona rwaletwa Meru kende rwalibwa Meru
babu mungu ntuba ora bakuga bachoka baikia ndia muti baibo baijuri tui ebani orokeni. That is the reason ile tumita wona ba mutaiba kijamiru niyo ina ndira ikumira ije na ndi kumirwa ne mtungu kugira ke dabura ndi ura betete baba batu kwa direct balenda kutuika ngabana kaora kwatuka soke ndo ngabana kuma 14 bobete kubete senja kachagwa balinga campaign baina kana banjo ini process ila inakio na nyo wona na ndeba kejo kulepea ije to kulepewa ni mutaika iga na ingwete kia mutaika akaini baito okaini dene miru county jali dia mantu jaka ura batika dia. So that's the problem here. Na ina kweli on the other side. Na tena wakabuli. On the other side na ni ungite ukana ungabana watu kake go evitine. Na moja mundu take their course. Bakali kereni ngi nyabo bone ura matu yao jakadi go jakarakali. Na ini okuonera ndi ikumanirite tutekumenya ndi wikizwi tutekumenya banga bangeta ngoga chagwa tutekumenya saidie ngene angekena mekamba tumiru na ndi bende oro mbili na mbele mwaka uturira ndi itule kiasena ya mbili kiasa kuma the first impeachment na nyandi no kiasena tuli na nyana ndi tutiradira nikyo kuona ngugi kyonde ikira mibiteka. Alright. Ntuko inka ithiri Gachagua na ezene ntuko 14 ezana mwere karajwa kiama kana rotero roria akwenda Mount Kenya ithirwe kiegemea kiri kiama nyuma ni turonera Gachagua kiuga kanya kantuku 14 chegito kananda rogera tariki kenda akethirwa kirita mwerekera jwa ura Mount Kenya kana kiama kira Mount Kenya ikethirwa githingata itwanete Gachagua agetania na antu babe rotero gana thirikari tumonete na Kalonzo Musyoka ba Wamalwa na bangi ntije kethira Gachagua akethirwa ari na impact eu kire Mount Kenya akeza kwethirwa agetonya kiri kiama kiri bibi upinzani kana akeza kengi kwethirwa kuna that big impact Mount Kenya antuba Mount Kenya abakara antuba Mount Kenya ibale yagia na ba inkolo ya sympathy na ba inkolo kuge ya tukiao okay ba inkolo kuge ya tukiao na ndo ba Mount Kenya batari muno lakini ya kala ukole ya sympathy kuibale yaga ukaja utaka ndio ba kuita bado ni the former president Uhuru Kenyatta na teka bado ando Mount Kenya kuira umakimu teka bado ni te Uhuru Kenyatta the former president ba mwendete muno ando ba Mount Kenya ule wakanire kaba letewe mtura batenda kwigwa ba leterwa Raila na ba mwira na le kadi Raila no Uhuru alega kwigwa na ndiba mulo tukula kwigwa batu atukalia na batu alite tukalia tu ngono ndo batu mtu tuleterete na tu kugirira ungi okay ba mugirira Ruto na Ruto bejire no ne nyembi bagwa mtu jo tukakuthimwa thirikari ni akuthimwa ni Uhuru utena wati alija kugwatwa kuga ntobao ba kunyamarwa katumule bamutaweta Ruto amajugo tungoto kwenda Uhuru no wetu lakini tumulingira as you can see now wala mandu yakali Mount Kenya kali wandika Gachagua ikamuli wadi seriously na ora kamuli wadi seriously kaka Gachagua akodhura ni Mount Kenya yonde tene ata oraria I mean you support yonde right yes Gachagua mbakogura ate president ombakogura ate kwambia giti lakini akedura ai number 1 go pulipati ya mtoroka president kingmaker kingmaker no kedwa number 1 guchwa mtoroka president dene Kenya na guchwa huku kaka kodhura ni Mount Kenya yonde ilingira mtu mona ibere dikire mulingire ne kulira Mount Kenya ile ya sympathy ikakwenda sympathy ikaona huko no kumbirwa ibeja na nditibere lekiri Mount Kenya yonde itabieni Gachagua imuzingate gutwike Mount Kenya ntobara bagakuruka ku MP yo tubaone MP bara mikwalia MP bara Mount Kenya bara bakeba bazinga Gachagua bora ikire bagatuke bagakuruka kire election na gutwike agapane bara batinawe na kabengi so we bije ikaja we bijere ile unda lakini we bira iteje Ruto nandi we bije ikaja ngino ndiye Gachagua ya ufagia antujaura wonera ba Uhuru ba bengwa Mount Kenya igitera ukunika kampeni ya kanile antuboza baba ale ubo Uhuru begire bengwa bonde na ndipo ndabara balingera Gachagua ba ulinga gwenga Gachagua ndio ba Uhuru akaja ba ibe position utiro tulinga directed kuga adu to matwinde
ituona MP bamwe batigara baire kana babatethwa baibondera kindo dutiago mwe bairi okulinga rutera rungi na kuruka nonzinja baba bali kuko kona tena Jubilee ukateka Shadrack Mwite no Jubilee ukateka this man from Nyambeni kumwita tukulinga ituma somebody kinyawa no the other side lakini unakuona bonda antu bamiri babalingaira so yo tuwankora itendera bonda batilingira side mu lakini bagatikara tozo maina jenga ari kokagita kama mutongeria wa gikundi kya Mungiki nachumirite nyewe nande na kuthurwa akigeria kurwa na kumeneria Gachagua muno na akiuga kinyawe no gatigira ati akweneka sifa hizi Gachagua kugari nishinda ene Mount Kenya. Number 2 ndiro utuchokire kiuru kiu kema ina njenga ura ugo muona kedra ina ine inya kwena inye ni ukagita na kake Mount Kenya no ntononeke ne kinyara kwesana na Ruto na kuka kama tetheria Ruto Mount Kenya. Number 2 bana mbiro ugochoke kiuru kiu no ture kedra no kuona taka gikundi pengine kya Mungiki kiambirite guchoka mbali Ikunika Mungiki otero kitezero kiku akitezero kire active they have always been there kumegitalia kwa jenga maina jenga ali kuja kunika Mungiki yeku kakitezero kire active na ndio hapa kudiji teke kunika Mungiki kage kudiji active gitwire ku kage kwa active nande na kidego active na mbecha ntene ukidithagia antubara ibaba ya stage bakeja mwitu ibaba ya nyanduka ibaba ya security yanto ibaba ya security businesses lakini ndida kyagitero kyatoka batita ngugera gikundi kira tike kundi kitale kundi kyaleo kagitale active lakini aliki kwa active yonto thirikali ni ugisupport na mbecha ilio tyo gitya active kikendelea na matu ngugira gita tiga thirikali kaja kuona gutibui ikaja kuleka na kurerekanira kure alingi ine kaja ukyaruga yo dunyana ningo ukono kulikana kairuga ndia gitangu ginya nigyo kaja kanya ndikikwenda kwa waruga kana yeka kei so gikunika Mungiki yeku no tiro kyaura kagitya active na ndikikora gikante many time enya ndikira active ndino kwita itanguge kama kwenda kudima bono na kukali tuko ingai thiri kwena babarare kana barai thuru baire na raro tero kirinyaga na ndene gikundi kike bati report we tete na mbere na kuthingatiro tutagere deputy president professor Kindiki burio gatagera professor kwantuko inka ikurukete na gweka mishamanyo sana na bamwe batongere kuma different sides netete atongere bateta taveta nyabadra kanithi county na rabetete last week on Tuesday ukona agitaba kuma nterechi onda bonda rebeta current residents kwaranirie nabo no kudro professor deputy president gakwenda ku avoid notion area Gachagua ya kwethekana Gachagua ari deputy president of Mount Kenya no ethro eunande ni ogema akogere kuchetha ku make sure wena gutonya send chonde tethro ake ethra kanithi ake Mount Kenya ake no ethro game eunande agutumira thai kiambere uworia Kindiki atiko ndo tonyera tunibia Gachagua atikwenda kwa accused ni president wa Meru kana Mount Kenya alienda ku make sure ni deputy president wa Kenya yonde kibi kintu kimokera kwenda ku make sure akwebera antobara batika jo muulira kintu kiu kila kingi the second thing na kwenda ku make sure effect yawe kana me alirwa atena antu alirwa atekwigika is not influential alirwa political stand yawe tekwigika na Mount Kenya no not Mount Kenya but in Kenya. So na kwenda ku make sure akwa ferot na kwenda ku make sure president akuigwa effect yawe na kwenda ku make sure na utatera president na nachoke naye imugie kugwatithania Mount Kenya from the seat. So kiambere Mount Kenya kwenda kugwatithania ndure ndiwe yajeri na kwenda mitanosho nile ati we atina antu yaitha tu atikwenda kutumira ula Gachagua atumire akiareria mandu Mount Kenya peke yake anaenda kwa linda ndeguru yonde atikajukua mwana ndike utumaona residency we litinda antu ndo kiambere na tujalia ndio bomwa kwawe alita atikabera the first thing ilaba dithia ibete kwa bakalingira president ndebe na ngoma ni iko kitu kiambere jaja ile na kwenda kilindikira kija kioneka nala kwa ukimutari chandira geta no ezira aprepei nikenda kedro inanto yororo nenda letera nyini nedina to banyini bamwetereta those prepared
antu banyere bamwetera na ni wakwenda agita Nyanza agita Mombasa agita Sendira ingi ageta ezile go prepare yora wa prepare wale atumara bebe baina na ni ila eje kujua ni strategy yawe we campaign ra we kibro na kibro la president wewe ngwa president akimbiunda lakini na kwa nini nyako kalio huko kuna obstacles jitiura antu baba kala kuna munene muno batenda kuona ugikiaka muno ibagere yuko kugita mago okay tindo tirekira nikyo kuona gukwirwa anga kwa thitho anga kwenda kwina kirache ciani ile itiura no mwanga chitho ikalio so kinya bana kuthithira myo menya kula tukaire bale agini sikio bate kuiga ndore ingwita nikyo kuona nandi kula tubagwita nya onda sikiao cha mwanya oba tuinabo kwenda menya mwamba nguza ya kwimichama ni ndio president wamba wewe uje mchama ya president ndio lakini wanzo kuna power tingi huko ukinyoka za mchama ni yeye aidi kero joteo na ndio kuna mtandao mama ikalija wewe kadweleo lakini ungia mgatini awadipi bana Kindiki aina habari mudi chance au ajuketia mwelekera jungu yetetea juju aguchiaka no achiake lakini akaja utereta na bati utaka mtu ngwita Gachagua muno Gachagua no amudhirie kulingana na influence ile ina na Mount Kenya so Kindiki na bati uchwanga our deputy president na bati uchwa strategy chothe che kwando Mount Kenya ora kamyandu amitege Gachagua na bati uchwa putiri chede aidha anatumira mbecha anatumira kiraga anatumira power ile nayo na bati gutua mantu jara kana ninga buru nikenda Mount Kenya atikeja mitokewe igachagwa no menye mgachagwa akeja guta Mount Kenya ikindi kya kugira utumba support president ndio dina support kwenu right so no mangamba na support mero no ko na kindi kya na umichwa wigure mero embro uchoke kenya ndio deputy president udo na brok emero no choke udo na brok wa Mount Kenya nikenda ugwa with deputy president nikyo kuona Gachagua na kumba uko ni Mount Kenya yonde ikadwaje kambro kwa wewe ikudwaje kuringa around ni amna family ile Mount Kenya no kwa niwe kaje kachigire takazetina kawa ikunjite no tu mtu tenda kuingana na yeye nikyo kuona president akirwa yeka kubugana yeka ndirie inali kuingana Gachagua ule mwe which was not all that good all right yeah thank you so much twebere kidogo tutegere umwa watongire bamiru no ro ithiritwe sana agiukira kiri siasa kwa kagita gakaraja bona kirito murungi currently kwena ndwari mwanya ko bokuma bakuga kirito no atonye thirikari ne kirito no ewe gite kya waziri kirito ko boga yani uchonde ira kwara wome wange bakuganga IBC ndangai kirito I don't know otegere kirito no kona taka ombo penya samoya no kwigwo go manfununu ta weekend nyani ngochigwa lakini mbele mwatu kirito na kanushere nyaba tukaita moni yetu na kanushere wangwa na ugo tikia kwenda na uga mantojo ndetu kwa dio tejo kwenda but unitegete kiata cha mwanya muno kiata cha mwanya muno na utega miru akona miru atena yo uraba kiumekwata na uniting factor andobara bako wata miru ni munya ikiraitu na nyanga bono teka jawe kuraja ndo kwa nyono akalio mkwate mwa ndiaga akaja kumenya president akaja kuona nyeka kiraitu unity ile emiru aina yo na nyambeleka tomitiga na nyambeleka leo na kaguli murungi atibona ndo babati wikiro wa mubonde na akabekera mwa kugwata miru fo wandia miru batena bakiraitu so kiraitu no mangaba baba na luto yara kaja ndene miru ndio dwane tikitika ibete kanini tienu eni bakeja kwa bukana watu kapatiti kanini tie umene kiraitu akaja bantu jao na jamaa ndio ile kaboja na influence ni nyanya ndio taka influence ndene miru nuko ni mtu kwa ya kadikiro nyego na umirenga bana ni mtu kwa ya nakadikirika lakini tukio bitu ukira so luto haka bibi nyego liko muchura gatija kama kuga ila kenda influence ukiraitu na miru luto ametumira kile kuja wagitedwa combine to bamiru so when take out no wigwa kaira kiwa na akarukira unge lakini sio mwaka utu akijanda alikuwa tembea kwenda lakini watu karakare pressure ingie
nero igo gantelia nkwe gitiki nkwe misika na nkwe kingi na wona gitikiria na nyaka ero ndi kwa minister very strong you to an experience no winya kile tu entikire we don't anything can happen lakini so far mwaka mtuli nandi ruto na imite uromba mukapcha kile tu kabisa na mugwate na bedwa baina na kumukapcha kina mwete ka position kaina influence then Meru County kaka katuma kile tu igika na kile tu wenka kinya ura wengire bwana Linturi kinya ustiu no akubuganyora kadide bwawe no akubuganyora kamunya nikadatika kwa dia language ile aginisiwe na tele Linturi aki kinya wajana gepita munya ninyo no utwirora akomba gwekirwa kadetine kamwe kienda kwa tatu bame no gukura atuba bonde nyaba ate bamwe bagatonya antu Meru bamwe bagatonya nukuona Linturi kengiro lakini uko si uruto no umuchwa wajana kimunya bationa na lakini ukugora utumana wajana gekira itu nukuona na muwete bu bakaje kaba kuigalwa no tegende kabudi no na baina so ikuona ni antu baba bonde na kugedia kubekira kiondone kimwa menyora kabadhidiabo na menyora ba mugwata. Thank you so much bwana Bwiri. Tukirekiria no kidogo no thro urina guge bwaku kikundi kira kwenda warege kiambere ni akariba Meru mbere tutaki atongeria akariba Meru kiro akuro umbo bera ata uge bwako bwana Bwiri. Akariba Meru ni ambomera akimbere atiri akariba to ba Meru mwaka uturi na ndi nyabu mukomyote nguyite kandene Meru County. Na nyoro gwira kunguyite kangugire itikire ugire biteka Meru County te abadi katwali ya umba bwana ngugire biteka ndene Meru County to ngugire bati bunga biteka Meru County ngugia Meru County ngugia ngabana te agweta kweja na mitu ngugia ngabana te agweta kweja na ambassador ngugia ngabana te agweta na ngombe kite imdebiri ngugia ngabana ni ukarobisi akaita kurugura mishatira kana project ile dirikale we ndiditie lakini hiyo ndote project dirikale we ndiditie iyo kona ageta kweja na mitu ikyo kona ageta kweja na ngombe na kweja na ikyo kona ageta kweja na ambassador because antuba Meru atijini atangabana bagigwe ndagi orodi kumwakana ndi ukambira bwa gali ngaba no Meru ete ano ambire kuboma kiratasi kiani kibasari kiana wonda adimini no nguya wene ikweyo MCA wa batigwe ndagi ate that is why longo bitwa kwa antuba Meru ibashereri mbeke kya Meru ila kya 24 billion ichoma kubinyana ade batabnyina ile na batigi na ngaba na no batigwe na project baitera tu baitira ngugia project ngugire ngito muno ira nene ni kuangala tani antu baba na kankure gintu kumwe kuma naru nkwarangira ntu mu amatuya mwe perefani mundu ali uko ikaba nyende na kamutukawu no ntu baba tori kolo mere ndo kinga akabata ngauga kwana ko yo ntu barabara ntijene ai kiyo tinda kudidirwa yo ntijene ai meiba afindiru na baitano ba me barabara kibo batimi yonera nguyo ntu yani ndi batimi yono ntu impara baina yo so ukeja kuwaka mtu tina gintu omwaka Meru gantu kuimwe mtu wali do satisfied enyakura no wajuki nikyo kona dikire ndikyo kona kyujuri Meru gite kwenda kunaye mbige kadidedwa lakini antu baraba kuga na mwitu kuga to kugatini mbeche yi 24 billion ni kijita dikende gateja mu Meru babu burete kinya baba te kumenya te kadi baba kumenya ibaki atira uteta ibaki atira kwa geninya ndikenda ngugije ngamba na utuka nguye wote kweja na malifuti utuka ngamba na te kuita kuba bambasari utuka ngamba na nguye wone kuita kurugura project ile kende na Meru County na tukona dirikale wa county na te kudije nguye ngamba na te kuita kurugura sabura kilo zingira ya gitoro nguye ngamba na te kuita kurugura bioro bidatu nguye ngamba na kuita project mega project yagira kialemera nala baitingire era kialemera nala project ila ndamura kiaze go kialemere yeye uge nengi alimsaidi cyanya mbene ile elemere ili cyo muira ngamana batigwe bakini zanye na tuicho na geta kulugura nanto bakeja bagwiritwe na bakina ili cyo bakoni ngugire bitika lakini andi waja kwantu mtu waja kwantu tumuchela bakinyangiro waja kwantu mandi futi kemukuru uterero kingiru ili cyo ile leo unika mugatire ombudia mantu ya Meru antu baleona ate antu ba Meru bamwe baraba inge iba kuona ikuruki lakini bateraje
Jo twabetele tariki 14 ikikiria. I'm telling you tariki 14 kiakinya. Ngaba nethirwa ari gitine bano we ngaba no miru. Akwenda okwira ndene miru gutikanika, ndene miru gutiri wa se, ndene miru gutita utigoti mukagitwa ku, ndene miru utingu igaitika, ndene miru antibaba sese bakezwa baina tutoyero tuokeza jirene, ndene miru antibaba ina nduko tukale ogoti. Okay? Ndene miru bunde mazoya kezwa jere okamu yakalunga because kuli na matu bakenda kudidiro na no mwakaja didi. Right. Thank you so much. Akire nande mutongeria atongere Bamiru governor, MCA, senator, ajumbe umbobera taturikirikia 1 second tukirikia bwiri. Kiambere adu una bere gidukimwe. Antu batongere Bamiru bonde tubatikoza tuna unity. Itu batikoza tugwatene na tukagwata na bantu bakaita ngui baliamo. Na ngui nayo babatikoza bagita ngui otongeria. Gendo ngomu te ni mwera kinda ugira ndikugira ajumbe aki kinyato Bamiru bomwa ndibatikoza tuna unity. Nije mbia tumandeta kaka unity atongenya baba MP na MC na babange kinya batu akali Bamiru. Kinya batu akali muno mo ba sentiment itubatikoza tuna ngwataniro. Ndaugo uniki mbere mama tongera ngwataniro koneka duru atubawe. Babatikoza bana ngwataniro. Let me tell you no kinyoke ya kuba no duri tamu tongeria. Wona dide kantu akega mwiro kudia kantu akega. Kinyoke ba no duri te senator. Wona dide kantu akega mwiro kudia kantu akega. Ndaugo uno ndobali kwina group endene miro central ikuandika mitandao mantu ya kuruma na kanaja kumeneja mujumbe. Ntiarega ita so ukeja kuba kwina wina right. Mujumbe wa central that is. That is. Ukeja kuba nuje kwina right yes. Lakini utumba kuonega mtu na umuruma. Uwo kenda biyo na kuna utidini dimbe je kwira boya kan kwira atiri kwige bya kige ati do na gitidini itwe. Na dia yudite keje nya development ikoneka. Lakini development ni etoneka uwo kimena ya mtu. So ingi utuma kwira antabawu atongere bawu mbelira. Na ikundi binge kugira bya sentiment na biki atiri te kwandika irumiro ida ata nogoro. Bikiruma na bikiruma no ntuba atongeria. Ibete bakwenjirera bakakala ne ombeguru. Baki Kenya ba nguvu ni tayari ya maendeleo. Ya ile maendeleo ni dechwa munene na echwa mujumbe kama antemero adisha dume jangiro ugira. Kinyata udimenti baba ina mpango ya bibwa kuuma atongeria. Kinyata inatigania hizi katigania wewe. Baba kumeimba kuruma atongeria mitandaoni. Ndiye ni mwaje na ntu baba wetu mukala abo mbiguru. Bwaje abo. Na ndebo kali abo. Bwaje abo ngule ni uramu kwenda dinya. Ngule ni makoza je kujaiku. Na bone utira ndutu tumu bone makoza bijanu ya kadiri. The other thing kile MCS nabo MCS beto Bamiru nyamwe kambwira atiri antu Bamiru babu ibuto tegete na tubutegete agintu kimwe mbekire kyo ndikuja ki county ila budget ila bwadideye babu ndiye no the ground ni mbingabane kyatumira becho chetu na ijo ikile itaketi basi budget ile kamwita ngugi ibi utuma bangabana babu MCA ndiye niyo kaini bungoni atiri ni atatu wekira budget 600 million cha kuandika na Bamiru ndio uko kaurana Bamiru batiani kwa na ibo kalitie ko kalitie na baga atura mugine antoja kambere nkidire kwira atiri antwaje Bamiru antoba mtu Bamiru ba ukonibishwa kwe mtu gukwa kuruo kulitaya kuruo kulisaini kuruo kwaiwa kuruo na mental case bagwa ndo batengu ngine antu bagwa ndo batengu ngine ndene Bamiru kambi na antu yita omaka kwena antu kibumba baba kwana no tubaoni biso ni adiada antu bakaja kola kwa police ungabana kwenda kuona ni ali kau Bamiru kau ditekero kama salisi kwingugi endelea uti ngugi bakwendelea utina boka ngugine bantu baba kuitangugi daza ni ngabana ngone tikiri gende na Bamiru kau ndetwena ngosi wakazi na ngosi wakazi jo tukamura na yo ntwaluga ngosi wakazi ile kuna na ugera ngo ile ku nekitere antu Bamiru ngosi wakazi nikenda ana bravo badikwa employee rate free bakaandikwa na ngosi wakazi ibachiji na ibeje ina ile daza ndia dukidi ndereba ngo ndereba na ngale wabete kinomita ndio au mtu ne alunga mekenga leo baraba atali na ngale ntija bazidiri ate uto wiji na baikirwe lakini tuje mwanga aso ufaito kurinyo bikikia wewe ongwa ina ngosi waka tukuro uteno ngosi waka itire nete atitire ngosi waka ndene Miru ana baraba bati kwandi kwa ndene Miru direct way bandi kwa bwega yaga ndi kidire bwa bwa atiri ndene Miru nayo
au twakinyana ndi antu bamiru be peaceful etereni mwanka tarik 14 buone ura gwakara na gukeyo twikati bukeza mwena ni ungabana antu bamiru babwe kamuka yarombo akengwataniro nikene nikeso binini ngabonero keja dura keja akombo bitango buna peace nikene antu bamiru bonde mukomba kugwatanira bone development miru ni gutambere. Right. Thank you so much Bwana Bwiri. Thank you. Ikidogo imathaje tujetanga turendete mbere na rorero turakinto kagweta kaire na kaire tuthuje manto jegi otongeria na wete na mbere na manto jenge jama ingi ndene yendegero Kenya. Thank you so much sir. Thank you. Na mutegeri wetu wa Meru TV ibaga sana kwithira utathingatite na kuthingatana na tukuma mwambirio monka muthia tugutegera into kathumba ukuthikira ugo mutongeria ukuthikira ugo mukari wa Meru na muthengere iki kethira we jochereri wethira mubango jojo gitana mbere no jotegere ndene ya mitandao yetu kwambiria mwambirio monka muthia Facebook Meru TV Kenya ukona mubango junde Dire 11.2 FM Facebook ukona mubango junde Meru TV Digital ara ni YouTube ukona mubango junde na ukethira ugekenera na kuthikira rwaria rwetu rwa ntuku enaro bithiro ngekwendagira kagita gake kana nkruki wetanambira na gukenera mibango ya Meru TV ngekurikanagia aja ntuku chionde tukwiraga wetanambere na guchionera mwanya.